Nguhaye ikaze nanone Donald Trump na Melania Trump ku rutonde rw'abazajya gushyingura Papa. Iri rero ni itangazo ryagiye ritangazwa na White House cyangwa se inzu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump ndetse n'umugore we Melania Trump nabo bari kuri lisite y'abazajya gushyingura Papa. Papa rero ni witabye Imana ku itariki 21 z'ukwa kane muri uyu mwaka wa 2025, aho imihango yo kumushyingura irimo iragenda ikurikirana cyangwa se igenda ishyirwa mu bikorwa. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe lisite cyangwa se abayobozi bakomeye bitabiriye bivuga ko bazitabira ishyingurwa rya Papa. Ku mugaragaro harimo abami ndetse n'abaperezida b'ibihugu bikomeye ndetse n'abakuru ba guverinoma zitandukanye. Nkwibutse niba utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, dukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Reka dutangire turebera hamwe urutonde rw'abo bikomerezwa cyangwa se abayobozi bakomeye mu isi bazitabira umuhango wo gushyingura Papa Francisco. Uyu rero iyi liste yibimburiwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umugore we, ubwo ni nta wundi ni Donald Trump ndetse n'umugore we Melania Trump. Abo ngabo nabo bashyizwe kuri liste cyangwa se bamaze kugaragaza ko bazitabira ishyingurwa rya Papa. Aba ni abayobozi bakomeye byagiye bituma umutekano ukazwa muri Vatican ndetse no mu nkengero zawo. Ku mwanya wa kabiri turasanga mu ubuyobozi cyangwa se igihugu cy'Ubwongereza gihagarariwe na minisitiri w'intebe wacyo ndetse n'umwe w'igikomangoma William. Aba nabo bakaba bashyizwe kuri liste y'abazitabira ku ishyingurwa rya Papa. Ku mwanya wa gatatu turasanga mu gihugu cy'Ubufaransa cyangwa se abayobozi bakomeye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho nta wundi ni perezida Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, nawe akaba yamaze gutangaza ko azitabira iherekezwa cyangwa se ishyingurwa rya Papa. Ku mwanya wa kane ikomerezwa bizitabira ishyingurwa rya Papa, dusimbukira muri Ukraine. Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine nawe akaba ari mu bazitabira ishyingurwa rya Papa. Ku mwanya wa gatanu hariho perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky, nawe akaba ari mu bazitabira ishyingurwa rya Papa. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga igihugu cya Brazil, aho nacyo cyereje perezida wacyo wa Brazil ndetse n'umugore we Da Silva, nabo akaba ari mu bazitabira ishyingurwa cyangwa se iherekezwa rya Papa bwa nyuma. Ku mwanya wa karindwi naho turasanga igihugu cya Argentine, cyane ko ari nacyo gihugu Papa avukamo. Perezida wa Argentine nawe Javier Milei nawe akaba azitabira ishyingurwa rya Papa, gusa we ntabwo byatangajwe ko azazana n'umufasha cyangwa se n'umudamu we. Gusa kuri liste nawe hano kuri liste ya karindwi turabona ko hariyo perezida wa Argentine ko nawe azitabira iherekezwa rya Papa. Ku mwanya wa munani hariyo igihugu cy'Ubutaliyani, perezida Sergio Mattarella w'Ubutaliyani nawe akaba yatangaje ko azaba ari muri uyu muhango. Ibi nk'uko bigenda bitangazwa n'ibiro bya perezida, ibi tugenda tubibona kuri liste y'abantu bazitabira ishyingurwa rya Papa. Ku mwanya wa 9 turasanga Espagne, umwami Philippe wa gatandatu n'umwamikazi Letizia wa Espagne nabo akaba ari bari kuri liste bazitabira ishyingurwa rya Papa cyangwa se iherekezwa rya Papa. Ku mwanya wa 10 turasanga Ububirigi, umwami Philippe n'umwamikazi Mathilde nabo hamwe na minisitiri w'intebe Bertrand de Wever nabo bari kuri liste y'abazitabira ishyingurwa rya Papa. Abo ngabo ni abakomeye mu bikomezwa bikomeza kwinjira, byagaragaje ko byatangiye kugera mu mujyi wa Vatican. Ku mwanya wa 11 turasanga igihugu cya Australia, minisitiri w'intebe Anthony Albanese nawe ari muri liste cyangwa se kuri liste y'abazaherekeza Papa, bari ku mwanya wa 11. Ku mwanya wa 12 turasanga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, perezida Felix Tshisekedi nawe akaba yahasesekaye, akaba nawe yageze iyi Vatican aho yitabiriye umuhango w'ishyingurwa rya Papa. Ku mwanya wa 13 turasanga Repubulika ya Czech, hamwe havuka Peter Czech wa mukinnyi wamamaye cyane, perezida waho cyangwa se minisitiri w'intebe Peter Fiala nawe akaba yamaze kujya kuri liste. Ku mwanya wa 14 turasanga perezida wa Croatia, uyu nta wundi akaba ari perezida Zelano Milanovic, nawe akaba ari kuri liste y'abazitabira ishyingurwa rya Papa. Dufite na Cyprus cyangwa se perezida wa Nikos, perezida wa Nicolas Christodoulou nawe akaba azitabira ishyingurwa rya Papa. Ku mwanya wa 16 turasanga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Denmark, perezida wayo nawe akaba azitabira umuhango w'ishyingurwa rya Papa. Ku mwanya wa 14 turasanga perezida wa Ecuador, perezida Daniel Noboa, nawe akaba ari kuri liste y'abazitabira ishyingurwa rya Papa. Ndetse tumanuke no muri Afurika n'ubundi turasanga perezida wa Repubulika ya Centrafrica, perezida Faustin Archange Touadera nawe akaba yamaze kujya kuri liste cyangwa se yasesekaye muri mujyi wa Vatican. Ku rundi ruhande ku mwanya wa 20 turasanga perezida wa Bulgaria, minisitiri w'intebe Rosen Joskov wa Bulgaria nawe akaba yamaze kwitabira uyu muhango, akaba ari mu bitabiriye umuhango. Aba bayobozi ni bamwe mu bikomerezwa by'isi cyangwa se abantu bakomeye ku isi cyane bazitabira umuhango w'iherekezwa rya Papa. Gusa abandi twavuga bakomeye bavuze ko batazitabira uyu muhango harimo perezida w'Uburusiya Vladimir Zelensky, ntabwo azitabira uyu muhango. Hakaza perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe akaba atazitabira
na perezida wa Mexique nawe akaba yatangaje ko atazitabira uyu muhango. Gusa biteganyijwe ko uyu muhango ushobora kuzaba urimo ibihugu bihagarariwe birenga mu muhango uteganyijwemo kwitabira n'abayobozi b'ibihugu barenga 50 n'abami 10 ndetse hamwe n'intumwa ziturutse mu bihugu birenga 130. Umuhango wo gushyingura Papa Francis uteganyijwe gutangira saa 4 za mu gitondo cyangwa se saa 4 kugera kuri saa 4 kuri saa ngengamahanga ya GMT kugera kuri uyu wa gatandatu tariki ya 26 Mata 2025 imbere ya Bazilika ya Mutagatifu Petero. Nyuma y'umuhango Papa Francis azashyingurwa muri Bazilika ya Mutagatifu Maria Major nk'uko yari yarabisabye mbere y'uko yitaba Imana, cyane ko n'inzu yabagamo yari yitiriwe Mutagatifu Maria. Abashinzwe umutekano barasaba abatitabiriye gukomeza gukurikiza amabwiriza n'umutekano, kwitonda mu gihe cy'umuhango, cyane ko abitabiriye ni benshi cyane, abakristo gatolika, abayobozi mu nzego za kiliziya ndetse n'abandi batandukanye, cyane ko twabonye ko umutekano hano ukajijwe cyane ku rwego rwo hejuru, cyane ko abasirikare barenga 45,000 ndetse n'abapolisi barenga 15,000 bashyizwe mu mihanda ndetse no mu nkengero za Vatican. Twabonye ko indege z'intambara zirimo ziraguruka zigenzura ikirere cya Vatican, gusa twabonye ko nta n'indege yindi yemerewe kwinjira mu kirere cya Vatican usibye indege z'intambara ndetse n'indege z'abayobozi bakomeye, cyane ko uyu mujyi wa Vatican akaba ari wo mujyi wa mbere ku isi kuri ubu ngubu uteraniyemo ibikomerezwa cyangwa se abayobozi bakomeye ku isi, cyane ko twabonye ko harimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Twavuga ko Amerika ariyo iyoboye isi, twagiye tubonamo n'abandi bayobozi batandukanye ndetse n'abandi bateganyijwe kuba bakitabira uyu muhango, ndetse na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe biravugwa ko ashobora kuba yakitabira uno muhango, cyane ko nawe ataratangaza ko azajya cyangwa se atazajyayo. Ibi rero ni ibintu bikomeje gutuma Vatican umutekano wawo ukazwa cyane ko ibintu abayobozi batandukanye bitabiriye uriya muhango ndetse n'abakristo gatolika, ndetse uriya mujyi wa Vatican n'ubusanzwe n'ubundi wari usanzwe ufite umutekano usesuye cyangwa se umutekano wa mbere ku isi, ariko rero umutekano ukaba wakajijwe kubera iki gikorwa kidasanzwe kigiye kubera. Sawa ni rero wowe ukomeje kudukurikira, nkwifuriza kugira ibihe byiza. Niba warebye ino video kugeza urangije, nkwifuriza gukora subscribe ndetse no gukora comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu by'ubutaha. Urwo rwari urutonde rw'ibikomezwa cyangwa se iby'abayobozi bakomeye bivuga ko bazitabira umuhango wo gushyingura Papa.